أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli Müslüman خير وخار чина дин тарсарулда передача давам арзува ва Аллах та передача чун тақва Аллах та кичевли хақинда чун рахана мадни қечина сатимил хадака ихтилат давам арда Абу Лайс ас-Самарканди лухда кас учила Аллах разиху ихтилат из вахада хақиқатта ирид лахат саварал Аллах таала ди халқун ва малайкарава ва малайкрин пеше пелчили зияна Аллах дис сужда авун икрам из ва хақайда дабру сужда уна ва чеб халқ аури қала ва та қиямати юғжедалди абур ха сужда дава ва қиямати юғ алу қала абруқ илх кажна Аллах таалди буйруғгана ва абрул худихи субханаллах паки Аллах чехия Аллах чина ваз атауна амалай хлуди качава итаат қилиз худис ханач килиг хақум гиче Аллах тқа кичетер малайка рабур иде качна час тарс худун лазимия чун инсанар Аллах таала чун виридлани қисан вичи махлуқа тар язират мишнуа са махлуқат ихни авачирче Аллах таала ди инсан дизганва ама чина асивилерни изва Аллах таала дин чалас килик тур амаларни жезвачава ва Аллах ти чихветун ва буйруq чава қилет жезвач извачна хама ва пайғамбар дин лаханва эгер луқран хам Аллах тика кичевила хар жезвата вадан чарар цасса жезвата актин касла гунахар аваксва Аллахсва хика тарала қура пешер Аллахсвата хаки вақтунда чун Аллах ти мархаматлу биликачна умудат ана канзвач ва Аллах таала вичини Qur'анда час буйруғ ва бисмиллахир рахманир рахим ва ла тақнату мин рахматиллах садақаллахул азим күн Аллах ти мархаматлу билика вилатуда буржемир умудатуда буржемир күн Израиль дин рухари арада хахалтни арада сакаскана гзав кисиб дардава хатта вичин аял ритүн гужезачир сайқуз ида вичин хизандез вичин юлдаштез лухуз ва Аллах талаб қуншир ва сазад и аялар гишиле ва аял ризгун патал дишехли фена и қуншиди ақуншиди патак хирса девлетлу кастин алверчиди патава қатала алверчиде гудалхана амма вивиликса шарт куа уна зун вау агудник анда яни гунах уник анда гунах кар дишехли диз Аллах тхак чехана алқойне имдалу алқойне икасти қфене вичин خزاندی پتاف و ماد ایدان یا پارا ایال رین شلدین وان هاتنا تارخن ایدان ریکیز اخیز خنش ایدگا گشین ایال رین وان شلدین و این ماد قفنا ها الورشدین پتاف زوی شرط الیزا قد الله ندی شهلیده قیل ده موقع وقتون ده ای دی شهلیدگ الله تیم پتا هدس حکتین خف یعنی ریکیز الله تقا کچخنا گناه تقا کچخنا و ادک زرزون کاتنا و ای تیم دی خبر قزو و خوچ کنوا زازلن الله تقا کچیا گناه ونی زاز الله تقا کچیا و زاز اقوخی پیس خنه ازیات قنیر قتلا قش داخیز حقم پیس و قشمش داخیز و ای تیم دی لوزوخی ودیده وی ایالار پاتال ونا ای گناه کردی اتان و ونا ای کاردال رزیخان و وی ایال رز تونگم پاتال اما زاز الله تعالی devlet ni ganwa zon dardani avaç hakiyatani zahikri hatta kaz i günah kardal qayzvozno tubawna i kasti bagishmi shont alabni i dişehli diva gana hadat alabaşı tuni ayalri vahkum patal وش جزوتا ورق اختون سلامتيس هديشة الأخلاق نجوا خزان دي بتاف واي كاستي مقال توباير إيز يبشين جناه كار خيال إركال خكوز وأدا توباير إيز بغيش نمشون طلبنا إشالار خلارونا وحق قلت خانة أدا بيشين عبادة تر سيقوز إم أزمان خانخي موسى پیغمبر كوز چیز و إسرائيل خالدين بتاو إسرائيل خالدين بتاو موسى پیغمبر قرنا پیغمبر تير عليه السلام وهذا ديفريس خنوا الله تيم بتاو موسى ديز وحي أتن إلهام هكتين چيرولتنا فلان چكده فلان كاسا وزوا فين أدم بتاو هذا الله تي الله تي هذا گناه لا غلق چون الله هنا خبر تي هذا و موسى أتن إكاستين بتاو جغورنا وخبر قنا الله تي چيز و ويني الله تي أراد ووش قصان قلا خونونا الله تي ولا غلق چوداكتي و إكاستي خيخي والوشين أحوالات أقانا مسادز
Ва Муса пайғамбарди адазлахана ҳақиқатта Аллаҳ Таъалади ви гунаҳла ғилқачун, ви гунаҳла ғилқачун ва ваз инҳе ихтин хабар ага қарзу Аллаҳ Таъалади. Пайғамбарди алейҳи салату вассалам луҳузва Аллаҳти луҳузвихи зилуқра рике савахтундани қуй кични жедач, қуй сикин волни санал жедач. Эгер и дуньядал адаз Аллаҳти қа кичетирта ахиратта ад ам сикин вилежеда. Ва эгер адаз и дуньяда Аллаҳти қа кичетуширта, ха кичетушис қиқен вата, ахираттин кутяхти жеда умирда ам ҳамиша азабдик, ам ҳамиша киче вилежеда, ва да сикин вол жеғидач. Ва луҳузвихи Аллаҳ Таъалади бисмиллаҳир раҳманир раҳим фала тахшавун наса вахшавни кез инсанри қа кичежимир кез Аллаҳти қа кичехух. Ва мадни луҳузвихи Аллаҳ Таъалади кӯин эгер муъмин ксарията Аллаҳти ғиғунва инан миштва исанарията кез исанри қава Аллаҳти қа кичехух. Ҳакай вақтунда гзафтир исят Аллаҳ вақтундан исанриз луҳузвихи ата маҳмондиз вая вичи шад вилинса мелми қердал эцигз бе эреқ вая маса шеэр луҳузвихи исанри бес вуч луҳуда зага ацик тавун жедач. Хатта адаз чизва ам ҳарам тирди ва ада ка зияна вадини чизва вири адаз хабара ватани ада луҳузвихи исанри ихтилтриха кичехана ада ҳарам колах изу. Аллаҳти буйруғ, Аллаҳтин қадағадла ада кам вихезу. Хадан сирҳатрла илаҷзу. Умар асҳаб Аллаҳ разихай кас ам қойдла халифа хаиде мусулманри винел пачаҳулавур ва пайғамбарди ад калузухи ҷеннет эҳлири ка чаналамаз қазамишнва исанри ка сад ҳам Умар асҳаби чала Аллаҳ разихой ҳадаз Аллаҳти гафар Қуръонди ая тарвонхаи вақтунда ами чала фени яр харҷ далда. Сайқуз ада чилела самқа чунул лаҳана зазканда Аллаҳ Таъалади зун исам яз ярат мишната. Садаз низака хабар жда чер зун ҳак очери кваса цамтир са самтир. Ва мадни адал зазканда хи Аллаҳ Таъалади зун стун ярат мишначирда. Ва ада гзаф шалар ида, ва гзаф шалар холар из, туба истиғфарар из. Хатта ам ҷеннет эҳли чанала ҷеннет эҳли тиртани ада ҳақон гзаф Аллаҳти ва бағишли мишунд Аллаҳ биз туба яр истиғфарар ида. Хатта алудихи адан чинал қуй хол жидалда ҳамеша нақвара вахиз қуй гел хол хтин қуй гел жида тиралда. Ҳактин Аллаҳти қа кичекастир Умар асҳаб ва ама асҳабрини час ҳактин чешнея қалур зувади. Қиёмати қусу дуванда лук ғай вақтунда ада қисон пис крар алцумда. Пис крар гзаф хаита терезда алцума вақтунда адаз буйруғи дихи ам ҷаҳнем дизвихим. Ва ҳа вақтунда адан қиқемди вилелла луҳудихи я Рабби талабда Аллаҳти ва Муҳаммад пайғамбард гафган виадавуна. Аллаҳ Таъалади ни вилерла нақвара вахнвата Аллаҳти қа кичеяз. Акастиз ҷаҳнемди цай жедач лаҳан ҳакти гафар лаҳану пайғамбарди. Бес зун шаҳиди лузу иқиқемди и касти ваха кичеяз нақвара ва дарнвадия ҳакхила уна ам хихлуда ҷаҳнемди цука. Аллаҳ Таъаладини луҳудихи ҳаи қиқемди ҳурметта хатурда ҳаи Аллаҳти қа кичеяз нақвара ва дарнва за и кас ҷаҳнемди цука хуида. Ва Ҷабраил малаикти хабар гуда флон кас флон данхва қиқемдалла чарари хатурда ҷаҳнемди цука қутар мешкана. Ва луҳудихи қиёмати юқуз вири умматар қойда суд дувандал. Ва авақтунда ҳар сад вичин пайғамбар нигалаз вичин уммат нигалаз қойда бур суд дувандал ва авақтунда ҷаҳнемди ракара қада. Ва ана актин пис қати вана қатта виридаз аванси қа кичехана яр харҷадулуда вири исанар. Ва ҳавақтунда ам актин зурба ҳакти ван жеда ва двиши сариқи ярға вилани ҳаван қойдалуда. Ҳаван хаи бур кичела ҳак жеда муқда бур. Ва ҳавақтунда вири исанри ҳатта пайғамбарини ама луҳудахи зун луҳуда вич патал ҳарда вич худи лаҳан яъни ҳарда вич патал хаҷалат чугада текса Муҳаммад пайғамбар алейҳи салату вассалам виридлани хирутир пайғамбар виридлани канитир пайғамбар текса ҳа пайғамбарла ғайри
Ада лудихи уммати, уммати, зи уммат, яни мусурманар, тир инсанар. Чун вири мусурма уммат патал хада хажалат чугада. Хабрун патала шафаат иде. Ва акатталда а джехнемди қина актин зурба цай, а цай дағларилайн қақанжеда, хактин зурба адаз саки и дуняда барамбар цаявач. Фида хам умматрин винял, ва мусурма уммати чепхвин патал, чпин винял, а цай татун патал, лохудалана ялвариде, я цай. Че арадава партия тару унва ксарин хюрметта, садақ арганва ксарин хюрметта, сивер хуи исанри хюрметта, Аллах тика кчетир исанри хюрметта, о чевинял қамир чакаяргахук. Ва цай ақваздашул да фида бру винял. Ва Джабраил малаик тавана қатта. Мусурма умматал қез ва цай. Ва да тадиз че Мухаммад пайғамбар див са истиканда ва яд гида. Хадав гуда. Ва лухудихи и яд хацай гала вал қича. Пайғамбар дини хақ лиза қудда қишта хам цай гала вал қишта хаяд ва цай лухудихи хасят хкахта. هذا قتي الله قفيد وام جهنم ديز اوات قيدا هتصاي واشي پیغمبر ده خبر قدا يا ملائك يا جبرائيل ملائك عليه السلام او وشتي اكتي قدرات قوه وا اكتي ياتير وملائك تلوه دخي ام في امتي كاتير يعني مسلمان ركاتير انسانار گناهار خنا ريكين صدق دا توبه استغفار اون شل خلار اون نقرا ودرنوا حكسري نقاري هبور قوات خنوا قيني يقوز اختي بيس يقوز جهنم دي صاي قتيتير يقوز الله تعالى دي بuyruq iz ham ووغون ونا في امت خين بطل ومحمد پیغمبر عليه الصلاه والسلام حج was duaydet alabda zunya Allah khura aktin ksarika ni وون بطل وقاكچ كچبلا نقار اودارن وتا توبه استغفار راونوتا پشماويلر اونوتا وچي اور گناهرلا پیغمبر دین düaya و şairin luhuz ve işeha kün ziviler rikelх köz günahar akvaz takvaz aqatna kütahkana ümürar madni Peygamber aleyhissalatu vesselam ihtilat izva cehennem dit saygalı udaşlan aktin kastiv ni vilera sa iqon vitre qilin qadar davaz haktin gıçitir qadar davaz Allah tkıçeyaz naqara vaknvata Musurma kas, mu'min kas, an adı viçin Allah tkakçe yaz, viçin nefsini heves rıggalaz ada jengt xanak anda. Ve ihtilatiz o Peygamber aleyhissalatu vesselam cennet ehliyar cennetiz ata vaxtunda malaikri abur karşılamışta harcı din nimet har velik gana. Allah ti buyruğuna. Ve abruz akti rehat vol qaçuda qaqan hürmetlu hakti قلاي وال إذا هكتي قصان شكاير حزورده وأبر أنا الريحات وال قشوده وأبر ويليك حاج يدين سفرايا رغيدا يري مش الله نعمة الله وأبرز أوقتون دري غجدق إلى غزدا أبرو الله تين ويليك والله تعالى أبرز بيروق ده إم أكتين شكاتوش كن أك وشيزوا يعني إن نعمة ركا كن قشو وشيزلاتا الله تعالى دي قيني يقوز إم أيوغي إم أشكايا كز واد أوردي يعني كز أبيشات ورد الله تعالى قليز أقود زوا يعني كن أكتي إساناري أبور نعمتها القزمشنوا وكز الله تعالى دي هم وعدونا وقيها يوغي كي فاي غازوا والله تعالى دي البيروغي دي ملايكريز أبورون چندر الله پردا وار ألود لهدا وملايكري لهدا يا ربي أبرو گناه رونوا هيك أبورون پردا ولود هيك أبور واز كليك دا يا ربي لهدا ملايكري والله تعالى دلهودخي алуд абралла пардав абро зумпатал капти атауна пелчилизяна абро чпинефсер хена гунахри качеп хена ва қини юқуз абур зи мерхаметлу велик умудква ва абур умудлутир қини юқуз чпиз зун аквадалхана ва абрун чинралла пардавар алудда валхудихи Аллах таала ди буйруqda аброз қилхкаж ва Аллах таала ди абур салам ралди qarşılamıştı. Salam göz qarşılamıştı yazir luqarloz. Zunqe köla raziye luhuda Allah Taala di. Künzala raziyani lahana habar qad Allah Taala habrwa. Ve i
лукарез мадни регуй хана қила ғузна абрулуд ки я рабби хик чун вала разижи дач уначаз вилериз такур япариз вонтаха هیچ صدان خیال دیزنیریک استقاده هر جوری دین نعمت هر جوری دین چیز سوقات هر باقیشنه هیچ چون ولا رزیج داشلانه و ایدا حقین دا الله تعالی قرآن دی قنینی غیز و آیات هر بسم الله الرحمن الرحیم رضی الله عنهم و رضوا عنه صدق الله العظیم الله تعالی ابر الله رزیخنا و ابرنی چب الله تعالی رزیخنا ve merhametlutir Allah ti abur salam raldi karşılamıştı Al-Huzva Allah Teala di Kur'an di qine. Qu ya Rabbi ya Allah Teala di çazni hakti mahkemtir iman çazni cenneti nimeter kısmet havra ve çun har cüredin günah riva imansuz bili ve bahtsuz bili ve Allah ti khira ve rikin sidqida çi rikera taqva Allah tkak çevol hura ya Rabbi ya Allah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.